دیمانێکی نو جعفرینێ گەیشتەمە جۆتکارێکی کوردی عفرینەیە دکە هاوار چما دکە هاوار چ دixwaze derdê wî çi ye bi rastî hûn ê bibînin bilêrin çekdaran çi anîne serê wî grûpên Sultan Silêman Şah lê di nava xelkê de weke emşat têne naskirin berhemên 140 darên zeytûnê yên 8 cotkarên gundê Kurzîla Cûmê li başûrê bajarê Efrînê dizîne yanî milk û malê wan cotkaran ew darin yanî tu wan daran ji dest wan cotkaran bistînî tiştek di dest wan da namîne çekdaran berhemên wan daran jî dizîne li wan dîmenan temaşe bikin اره حتی شب و چون شب و بره بو خدای مرکل خراب کن خدای بله برو بشینی اوه bin pêkirinên ku li Efrînê çê dibin şepêla azadiya Kurdistanê di derbarê wan bûyerên gundê Kaxrê de bi taybetî li nahiya mabeta ya Efrînê daxuyaniyek belav kir kopyek ji wê daxuyaniyê gihîşte Rûdawê tê de hatiye ji ber ku Tirkiyê hêza destelatdar e ew di ber wan bin pêkirinan de berdest dibêje xala duyem girtina 6 cotkaran dibêje şanoyeke mesrehiyeke ji ber ku di vê fermandarê ku biryar daye ew jî Fadî El Casim e ew weregirtin ew fermandar weregirtin herwiha di daxuyaniyê de tê gotin ku di vê desthilatdarên emnî û leşkerî û îtilaf bi fermî daxwaza lêborînê ji gundiyan bikin û ziyandîtiyan jî qerebû bikin û bacê rakin di vê hemû cotkar ji nava çekdar ji nava gund bêne derxistin daxuyaniya şepêla azadiya Kurdistanî diyar dike ku di vê artêşa Tirkiyeya dagîrker bi gora gotina wê ji wan deveran vekişin û rêveberiya herêmê ji bo xelkê wê resen were radestkirin di vê aliyên Kurdî di nav de jî enek hese bi temamî ji nava îtilaf derkeve ne ku boykota civînan bike ev beşek bû ji daxuyaniya şepêla azadiya Kurdistanî di derbarê binpêkirinên ku li Efrînê çê dibin ورم سر کریزا کوچبرین دن نه لبنانê کوچبرên serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê Komîteya Koçberên Serêkaniyê bi duruşma bi slogana 5 sal ji dagîrkirinê daxuyaniyek belav kir behsa binpêkirinên 5 salên dagîrkeriyê kir li gorî wê komîteyê di nava 5 salan da ji sedî 85 ji xelkê resen ê serêkanî koçber bûne û nêzîkî 1112 kes hatine kuştin ji aliyê çekdaran ba Komîteya Koçberên Serêkanî dibêje demografiya serêkaniyê hatiye guhertin û daxwaz ji civaka navdewletî dike ku dawî li dagîrkeriya Tirkiyê li serêkaniyê bîne حاجه اندام کمیته کوچبری سرکانی و کم کرده زانن 5 سال سردارگرکنا بازار سرکانی و برسیدی به جاری دولت ترک و چته بسر ویده ایرو وقتی کمیته کوچبری سرکانی راستی مهنک سرجماری کدروجا داگرکنا بازار سرکانی حتی روجا ایرو جرای گشتر آشکار کرد ایدام قانون بیش صدی 87 تمامی خلک سرکانی کرد عرب و هاتنه کوچبر کردن 3000 مالبات بیانی بین دناباند چکدار انجی درباس سرکانی بونه 1300 دکان به تمامی جاری کوم چکدار به هاتنه دست سرکردن 6000 مال به تمامی جاری چکدار و مالبات ما به هاتنه دست سرکردن 81 سیوی دناباند زاروک و جنن هاتنه کشتن جاریبان چکداران ایرو رو همو بن فکرین کو دولت ترکیه و چته لباجار سرکانی دکن وقتی کمیته کوچبر سرکانی مخصوصا مصرای گشتی دست نشان بکن همچنین در افدوسین کو دربار سوژن کو سرکانی بن فکرین سرکانی را دستی امریکن بر پرسیار سر اصل جهانی بکن چه امریکا به چه روسیه به جو کراسی به دنگی خدر کردن هری دایان بانک لجوا کنافنا توی دکن همبری با سوژه دولت ترکیه نبن شریک بلده به دنگی خدر کردن دا کراسی خلک سرکانی دی ایرو به اولاد وگرن ناف بازار خود جو کو برنگ کیشیان امریکن سرکانی دی به تمامی به رزگار کردن پیوست بخوا سبا 5 سال سر ایرشا داگیرکرنا سرکانی و گریسپیرا درباست بن اما سبا بهتر بحثا و مجاره بکن بیگمان
او حردو باجارên Rojavayê Kurdistanê niha ji xelkê xwe yê resin hatine valakirin, Ereb têdane, Türkmen têdane, malbatên çekdaran têdane, Kurd hema bêjin têda nemune. Li Hesekê du kamp ji bo koçberên serêkanî hatine avakirin. Lê rewşa wan koçberên di wan kampan da ji hemû aliyan ve gelekî xerab e. Abdullatîf Abdullah xwe koçberekî serêkanî ye, xwest vegere gundê xwe. Vegeriya gundê xwe binêrin. Lê dema ku vegeriya gundê xwe yekser ji aliyê çekdaran ve hate girtin, binêrin. 28 rojan hatiye îşkencekirin. Dîsa ne 4 maye careke din koçber bibe. Birevez cihê xwe. Diçe Hesekê. Koçberên serêkaniyê li nava kampên rêveberiya xwe ser rewşa wan gelekî ne baş e. Dezgehê navdewletî jî alîkariya wan nakin. Xewna wan ew e piştî 5 salan be jî vegerine gund û warê xwe. Lê nikarin vegerin. Ji ber ku çekdar rê nadin wan. Vegerin jî vê ji wara bêjim malên wan ne valane ku têda bicî bibin. Di malê wan da Ereb û çekdar hatine bicîkirin. Piştî derbasbûna nêzîka 5 salan di ser dagîrkirina bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê. Ji aliyê Tirkiye ve koçber din alînin. Koçberek behsa êşkencedana xwe ji aliyê çekdarên opozisyona Sûriye ve dike. المهم ما اعرف شلون حسيت حالي اني من نزانی چاوا کتم خوی بوی آوایی 28 روزان بردوام کرن 28 روزان چکداران اشکنجه دکرم جبانگا عشای حتی بانگا صبح از اشکنجه دکرم Abdullatîf piştî 5 rojan ji dagîrkirinê vedgere gundê xwe lê ji aliyê çekdarên opozisyonê ve bi tohmeta Hêzên Sûriya Demokratîk ve tê desteserkirin. والله رجعنا از وگریام روژا یکم تشت نبو روژا دویم جوانکی لدری خست و از آگهدار کرم کو لتدگرن و پسمام من جی شهید بو اش گند راویام لیل ناف گند لمندگریان من خود تواليت دوشارت حتى چون از درکتم لی دمل دست هنکی دن از گرتم و برم گرتیگهی نوکی کسکی سویل معامله لگل من دکرن لمن ددان حتى از بهش دکتم از گره ددام جبانگا عشای حتى صبح لمن ددان بوی اوایی 28 روزان بردوام کر Koçberên Serêkaniyê li nav kampên rêveberiya Xweser di rewşeke zêde zehmet dene. Xewna wan ew e piştî 5 salan ji derbedirبûn û koçberbûnê vegerin bajar gundûwarên xwe. الحمد لله ده انا مصلحه شنو انا مصلحه نجيمه والنائب ولاتينا خدي عبدون خدي ملكبون يعني ام نائب كوالينا بحوالينا ام بيتنجي هون ببين بتشتي هون ببين يمشبكن وجا عملهم بخديه ام ان شاء الله بحلك شيء بتشتك شيء بلك ام فقر ام ضامن انه فقرتنا والله يعني نجي ونحاله بس ام بيجي ان شاء الله وعملهم بخديها بلكي فقرك ام هبي ملكي ما جندي ما جيما يعني ام مالباتك ام قال لك انسان انا ام شغليه تشلبين دي مالك انا مالبات اما وام الدور هذا يعني كيف ند وضعي بعيشي وضعي بعيشي يعني دمشقي دار بس ام يعني وضعي ده انا سير بني ما ببزير ام تينا مستحم اما لما هي ام فقر ومعاناتنا يعني لا درد ما اوه كو ام جمالين خوا دركتنا و خلق د چادران دنه کانی مال و کانی چادر مالین مج ناف چونه همو مالین باجار سرکانی جعالی چکداران و کسین او آنین هاتنه تالان کرن اف 5 سالن ام بدر بونه ام نزانن چارانی ویسامت چیه گلو دی وگرن مالین خواه یا نا خلق تنه ده چادران دانه درد و ایشان دبینن تکس لما ناپرسه روژه که آلیه که پیوندیدار نهاتیه نگوتیه دی وگرن مالین خواه آن نه Nehê cotmeha 2019 artêşa Tirkiye û grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê her du bajarên Serêkaniyê û Girê Spî yên Rojavayê Kurdistanê dagîr kirin. Di encam de li gor rewangeha Sûrî zêdeyî 300,000 kes derbider bibûn. Lolo Xan Rûdaw